Eccoci qui sul sentiero della salute, tutte le montagne di Sliven. Vuoi prendere la palestra o no? No, no. Buongiorno a tutti. Non è dal vivo, perché non c'è la linea. Ok. Noi abbiamo preso la Alea della Salute. Non sapevamo quanto è lunga, invece ci sono 3-4 ore da camminare in montagna. Siamo forse un terzo, ecco così, un terzo della via, del viale. Mi prendi, mia amore? Sì, sì. Un terzo del viale. И ние взехме алеята на здравето от квартал Колюфичето. Не знаехме колко е дълга, не знаехме, че е 3-4 часа, но сигурно една трета извървяхме. Времето е прекрасно на Свети Димитър. Топло, хубаво, по къс ръкав. Ай презо tutto, vero? И до следващото видео. Довиждане! Чао!